Nurak Club atumpen inkoiraner kep angdeng Zonal Karbi Youth Festival Catalonia dim kapang thirasai kedeng. Hamren constituency arat don trok si kep raner kep atum BJP along kaching bedun. Kardom kat news berta thanbang nili junaliti mungpi non berta ang tonpen arjuik tha. Nurak Club atumpen preniphai krihiniani dokmukaran singja aklamalong surihini re engkoi aningkana pharman inkoiraner kep angdeng Zonal Karbi Youth Festival Catalonia dim kapang thirasai ki claim pona berta kat news sa hemalong berta nangle. Ada porpaisir keba porpen kongchun bang alon teron pen japon si Nurak Club claim bang atum bang inkoira por singja aklamalong kapang thayasai ki claim pang cheng ponsi ani tili ki thom ansi ki pan kapang thayasai ki claim ington pon. Kapang thayasai ki claim along Nurak Club atum kacharap dun thekapot tikelang jun Zonal Committee atum pen kachuru pajir. Nonang kili jing koiraner kep angdeng Zonal Karbi Youth Festival Catalonia dim along kipan kapang thayasai pen chenglong ason asai. Unan ki Nurak Club atum pen chirap chitu dun jipusi Nurak Club akong chunbang alon teron pen pachini. West Karbi Anglong Hamren constituency ki parlo preniphai krihiniar ni BJP ratcharia songalong Congress lapen APHLC ki claim ki dam arat don proxy kep ner kep adon BJP along kaching beduna berta kat news sa malong berta nangle. BJP ratcharia songalong Congress lapen APHLC asong pangrumpet pen don proxy kep ner kep adon atum mongor sing timungalong chingbedun si BJP asok puro along pangchodun. Lapen labang so joint meeting kipedupon along Hamren District Congress Committee a General Secretary IT Cell lapen Office in Charge Krishna Timong Arpupen GOC BJP asong kapangtang dunjiapan lamchak chipidon. Assam Government pen Gov Aided Secondary School do anaphanta provincialized kiponjiapan High Level Committee kiseng ponaputhak preniphai krisi arni Karbi Anglong Gov Aided Secondary Teacher lapen Employee Association atumpen dokmuka forest IB along perangkia mai kipede panahut kachuro lamthe pajir. Hala sohut MP ke high stamina tu manang thanlo lapen HD minister tamini tu manang thanlo Karbi Anglong Mas Council CM tami hala manang thanlo je state government la soka selam pona egalong egalong pipi dujima la solam ke advance kakini tu de dokok lasi non le thok si tame jong si ilitum kadu kabeta chirok dum tok te pulote laso a problem ke pachun dialong bangke kaching sai dun awi pulote pan ma ilitum ning ka chethe la an ke chun je de lasi kadu bangdani liput hot chuning rilo ke bang dia por non ning koi bagola la song bong si kadu kabeta tumta mithanga problem lu ku matha pe laso ke pachun dialong cerap citu nangko lapen uthot nili Karbi Anglong Mas Council CM ke hai phang itum ningaklong pen kachuro pajir thulo pen ansuse non intutu laso modalities committee ka selam pen laso problem ke pachun dialong ansuse alangli lapen alangli team mane ingtang kring isi I step alang litum den pon pusi nilitum ning Normalam so porban berta amun ton peksana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at
7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihina Mobi Putot Birta along Wangtulo. Di Mahasaw pen Nagaland ahoy kidai Karbi Donsuri Blank Chain pen Chelang Alon Dojot Nang Jipuadim Sarwan Kep Karbi Model Village along Prenipai Krisi Bom Kruani Enalo Porpai Krihinia Porpen Mike Pedopona Birta Perangke James Milik pen Birta Nangpale. Labang Soamai Long Guwahati Tezpur Lukhimpur Sunitpur Lapen Arunachal Pradesh pen Angpata Karbi Anglong Angkang Pipenta Pinang An Armu Chetong Dun pen Mailong Adipidun Lawrence Crow pen Kacharipon Amailong Alhi Kapachini Lapen Maiki Phalam Thi Sarwan Kep Karbi Model Village Akongtun Bang Ram Singh Ing Hi Pensi Apor Enlo Laso Mailong Alhi Atum Arongas Arsiwateron Sarthebe Lapen Province Sinaratum Apor pen Chetong Dun Mai pen Lamrai Kideng Pon Atengke Ki Ong Dung Karbia Khai Longle Philang Kadure Tum Prabjin pen Hembrit Chikim Dun pen Dodun Thip Tangpo Athema Bangso Dim ke Nagaland pen Dimhasaw Ahoya Dim Pinak Laso Hawar Long An Joy Ke pen Kachelenga Phan Lamding pen Borang Pher An Karbing Autonomous Council pen Tower Salok Pon Bomlo Labang so Hawar Long Kiwangja Nike Dipurong Supiason Taktaksi Pemanji Lapen Daknang Kahumri Hatum Doan Tak Committee pen Kepetik Tang Arona Teng pen Si Donang Jipusi Committee Atum pen Pachini Ang parta Karbing Autonomous Council CM Lapen EM Atumpen Kijunalang Tuar Hemso Lapen Doan Kachingthur Amota Nanglang Dunang Puputa Committee Atumpen Achuning Ripado Karbi Prime Time ang kilapon Skang Ton Pekla Tumithakme Kurwang Thu